nongeye kuguha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda n'amakuru tujye guhera mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma rwahamagariye rubanda kuzindukira mu myigaragambyo yo kwamagana MONUSCO ngo itahe iwabo, gusa haracu wambaye kuko inzego z'ubutegetsi zisa n'izishaka kuburizamo iyo myigaragambyo. Ibiganiro byaberaga ya Angola ku gukemura ubushyamirane hagati y'u Rwanda na RDC isa nitanga icyizere, gusa Dr Denis Mukwege wakomeje kunenga diplomasi ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi uyobora iki gihugu. M23 ikomeje gusabwa kubisa FARDC mu duce yigaruriye, icyakora byanzurwa itatumiwe, igisa n'amayobera ku kuzumvira inama bayiha. Mu gihe bitegurwa ko ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ziri gutegurirwa koherezwa kubungabunga amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'Abarundi ngo zamaze gushinga ibirindiro mu majyepfo y'iki gihugu. Bana natwe mu makuru mu buryo burambuye nkugezaho nyuma y'aka kananga. Ikaze nanone muri aya makuru mu buryo burambuye, tujye guhera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma rukomoka mu ishyaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi rurabyukira kuri wa mbere mu myigaragambyo yiyama ingabo z'abibumbye ngo zitahe iwabo. Mu itangazo ubuyobozi bw'urubyiruko rwa UDPS rwo mu mujyi wa Goma rwanditse ruramenyesha abanyeshuri kutagana ishuri kuri uyu wa mbere, ndetse n'abarema amasoko gusiba kuko rukora imyigaragambyo rukokoma bakagacishaho bamagana MONUSCO bashinja kuba urucantege ku ngabo z'igihugu cyabo. Urubyiruko rurashinja MONUSCO kutarema agatima ingabo z'igihugu mu rugamba zimaze n'iminsi zihanganye n'inyeshyamba za M23, ngo ahubwo ikaba iheruka kumenyesha itangazamakuru ko FARDC idafite ububasha bwa tsinsura inyeshyamba za M23. Baranayinenga kubura umumaro mu myaka isaga 20 maze ku butaka bwa Kongo, nubwo MONUSCO yivuga ko nta kwitagira kandi kwitaje gusimbura ingabo z'igihugu mu bikorwa by'imirwanirwanamo n'inyeshyamba gakondo. Hari abapasiteri nabo bumvikanye bahamagarira rubanda ngo bose bihurize hamwe bamagane izi ngabo za MONUSCO, ariko baranasaba kutitwararika ngo ahubwo bakinjirana umurego mu bigo by'izi ngabo, basenya, batwika, banasandaguza icyo bahura nacyo cyose, ngo kuko igihe cyo kwibombarika cyamaze kurenga. N'icyuka kibi kimaze iminsi gitutumba mu rubyiruko rw'abanyekongo bamagana MONUSCO. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, urubyiruko rwagaragaye mu mihanda rukongeza ibendera ry'ingabo z'abibumbye mu mugambi wo kugaragaza ko batakibakeneye kuri ubu butaka, nubwo izi ngabo nazo zinubira kuhava bikaba bikomeje gusa n'inzozi kuba byifuza. Nubwo ariko byagaragaye mu matangazo y'uwacicikana, mu kanya hari itangazo ryasohowe na komisariya y'ubuyobozi bwa Goma risaba abari mu masoko ndetse n'abanyeshuri gukomeza gahunda zabo nk'uko bisanzwe, kuko ngo iryo ryigaragambya ritemewe, ibintu bica amarenga ko abarahirahira kwigaragambya baza kuhasakiranira n'igipolisi bikabura wayo. Naho kubirebana n'umubano hagati y'u Rwanda na RDC, intumwa ziyobowe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ku wa gatatu w'iki cyumweru gishize zahuriye i Rwanda ni muri Angola mu biganiro bigamije gucoca ibibazo bimaze iminsi hagati y'ibihugu byombi. Ni inama ya mbere ya komisiyo ihuriweho n'u Rwanda ndetse na RDC igamije gushakira hamwe umuti ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu byombi, aho Angola ari cyo gihugu gihuza. Guhuza iyi komisiyo ni umwe mu myanzuro yafashwe mu nama y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na RDC yabereye muri Angola hari tariki ya 6 Nyakanga muri uyu mwaka. Hagati ibihugu byombi hari ibirego bishingiye ku buryo RDC ishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'ingabo za leta mu burasirazuba bw'igihugu, ariko rukabyamaganira kure. U Rwanda rwo rushinja ingabo za RDC gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hari muri Mata 1994, ndetse muri ubwo bufatanye havutsemo ubushotoranyi kuko hari ibisasu byatewe ku butaka bw'u Rwanda inshuro zitandukanye, ibisasu byakomerekeje abaturage bikanangiriza imwe mu mitungo yabo. Imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, icyambere gikomeye nuko impande zombi zumvikanye gahunda ihamye yo gushyira mu bikorwa umurongo ngenderwaho watanzwe n'abakuru b'ibihugu, zinashimangira kandi kongera gutsura umubano mwiza hagati y'ibi bihugu by'u Rwanda na RDC umaze igihe gito urimo igitotsi kubera ibibazo bya M23 bikunda kwegekwa ku Rwanda. Ku bijyanye na M23 bivugwa ko igomba kuva mu bice byose yigaruriye kandi igahagarika intambara nta mananiza. U Rwanda na RDC basabye ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zoherezwa bwangu, igikorwa cyemerejwe i Nairobi mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC, East African Community, inama iheruka kuyoborwa na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta wanamaze kuva kuri uwo mwanya.
bijyanye no kurandura FDLR-FOCA ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yishamikiyeho. Impande zose zasabye ko hoherezwa vuba ingabo z'akarere zikajya gushyira mu bikorwa ibyemejwe i Nairobi, kandi u Rwanda na RDC byiyemeza gukorera hamwe nta rwikekwe. Mu bijyanye no kugenzura ibyo buri ruhande rushinja urundi, izi mpande zombi zasabye perezida wa Angola Joao Manuel Gonçalves Lourenço, ariwe muhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, gushyiraho komisiyo y'ubugenzuzi izaba iyobowe na generali wo muri Angola, kunganirwa n'izindi ntumwa z'abasirikare zo ku mpande zombi, ni ukuvuga u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bijyanye n'ubucuruzi, ubufatanye mu bukungu ndetse no kugenzura imipaka, impande zombi ziyemeje guharanira amahoro kugira ngo ubucuruzi bukomeze ndetse imipaka igenzurwe uko bikwiye. U Rwanda na RDC byiyemeje gutegura inama ya minisiteri z'ubucuruzi n'inzego zishinzwe binjira n'abasohoka mu bihugu byombi kugira ngo baganire ku iyubahirizwa ry'amasezerano ari hagati y'ibihugu byombi mu bijyanye no kurengera ishoramari, ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'ubwikorezi bwo mu kirere. Ku byerekeye impunzi z'abanyekongo ariko zibarirwa mu Rwanda, impande zombi zumvikanye ko zigiye gusubukura amasezerano hagati y'u Rwanda na RDC ndetse na HCR yasinyiwe i Kigali hari tariki 17 Gashyantare mu mwaka wa 2010, hashingiwe ku byahindutse kuva kiriya gihe ndetse nuko bihagaze uyu munsi. Binateganijwe kandi ko itsinda ry'abajenero riza kugenzura ingabo za M23 hagamijwe kumenya neza niba nta basirikare b'Abanyarwanda barimo, ibintu abahanga mu mikino ya politiki bemeza ko imyanzuro yishemo amacenga kabuhariwe ya politiki. Umupaka hagati ya Angola ndetse na RDC nawo wongeye gufungurwa. Ni umupaka wari umaze iminsi ufunzwe hagati y'ibihugu byombi bitewe n'ubushyamirane bwari bwabaye hagati y'ingabo z'impande za Angola ndetse na RDC. Hari abaturage ba Angola bari bahutajwe n'ingabo za RDC, uruhande rwa Angola rwanzura kuba rufunze umupaka warwo. Umupaka wafunguwe kuri iki cyumweru. Uyu mupaka hagati ya Angola na RDC ufunguriwe rimwe n'isoza ry'ibiganiro hagati y'u Rwanda na RDC ku mubano wari umaze iminsi utifashe neza hagati y'ibihugu byombi. Uyu mupaka wa Dilolo uhuza Angola na RDC ufasha mu rujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ubucuruzi bw'ibikomoka ku cyambu cya Lobito, aho ni muri Angola bikagana Kolwezi, Lubumbashi ndetse na Kasai, nk'uko hari n'ibindi bicuruzwa biva bikoherezwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, akanyamuneza kari kose ku baturiye umupaka bishimiraga ikingurwa ryawo. Komeje gukurikira amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, twakomeje gutinda kuyavugwa kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'intambara zihamaze iminsi. Dukomereze ku mutwe w'inyeshyamba za M23, inyeshyamba zigiye kumarana amezi abiri uduce turimo Bunagana, zirimo gusabwa kurambika intwaro no kuva mu duce zafashe nta mananiza. Mu gihe abayobozi batarimo b'uyu mutwe bahurira i Rwanda muri Angola bakemeza uko ugomba kugenzwa, uyu mutwe wamaze gushyira ubuyobozi bw'ibanze mu duce twose ugenzura, dore ko hari uduce dutandukanye yigaruriye kuva tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ubwo izi nyeshyamba zigaruriraga umujyi wa Bunagana uri ku mupaka hagati y'Ubugande na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bashyizeho inzego z'ibanze mu midugudu igera ku 8 bagamije gufasha abaturage mu mibereho bavuga ko ari myiza. Izi nyeshyamba zishyizeho ubuyobozi bw'ibanze mu duce zigenzura twose nyuma y'iminsi isaga 40 zifasha ahitwa Bunagana muri Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe iby'uko M23 yaba ngo yamaze gushyiraho iby'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze muri Bunagana. Biri kuvuga ko komisiyo igizwe n'intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo zahuriye muri Angola mu rwego rwo kuganira uko umwuka mubi umaze iminsi uvugwa hagati y'ibihugu byombi wakurwaho. Mbere y'uko inama y'iyi komisiyo iterana, hari n'izindi nama zari zabereye i Nairobi muri Kenya, ndetse imwe muri zo yemeje ko hagomba gushingwa itsinda ry'ingabo rizajya kwambura intwaro abarwanyi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko haracibwa akarongo kuri M23. Bamwe muri abo basirikare bo mu karere baritegura kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo iz'u Burundi zo kuruza amaze kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo, agace kamazemo igihe indwanyi z'abamayimayi na twirwaneho mu misozi miremire ya Minembwe. Tukiri mu bibazo bikomeje kuba uruhuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi we harabamunenga ko amaze iminsi yarigiye kunyunguti cyangwa cy'ubuzima muri Espagne. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yagarutse muri Kinshasa nyuma y'urugendo bwite yagiriraga mu mujyi wa Marbella mu majyepfo ya Espagne. Urugendo rwaranzwe n'ibikorwa byo kwishima no kuruhuka, gusa hari n'abavuga ko ari mu gihe kuko hari hamaze urusaku kamenamutwe rufatiye ku bya M23 ndetse n'intugunda zirebana n'amatora ashobora
kuzatsinda bimugoye yateganijwe mu mwaka utaha wa 2023. Ku nkuta nkoranyambaga hiriwe hacicikana amafoto agaragaza uyu mutegetsi yidumbaguza muri pisine. Ibintu byaciye ibice mu banyapolitike bo muri RDC, bamwe bakamushinja kujya kuryoshya nyamara igihugu cye kiri kuryohera inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwacyo. Wa gatatu w'icyumweru gishize ubwo intumwa zerekezaga i Rwanda muri Angola ku meza n'u Rwanda baganira ku mubano utari mwiza watutumbaga, Tshisekedi we ngo yari yahagurutse Kinshasa yerekeza i Lusaka muri Zambia mu nama ya kane ku guhuza ibikorwa by'ubumwe bwa African Union ku kwihaza mu biribwa n'imirire, akahava yerekeza i Marbella, umujyi w'abakerarugendo wo mu majyepfo ya Espagne, ahantu yari yagiye kuruhukira imihati n'imiruho yari amazemo utunsi nubwo bamwe babyinubira. Tuyakomereza nanone kuri izi nyeshyamba za M23, aho impunzi zahunze imirwano yahanganishaga izi nyeshyamba n'ingabo z'igihugu ubuzo zikomeje gusizora ko ngo nibikomeza kuramba ziza kwigarukira mu gace kagenzurwa na M23. Ibi ni ibiganiro bamwe muri izi mpunzi bahaye ikinyamakuru Agora Grand Lac ubwo cyabasuraga hakurya muri Uganda muri iki gihe kirenga ukwezi bamaze bari mu buhungiro. Abaturage batari baherutse amakuba y'intambara babwiye ikinyamakuru ko uretse kuba leta yarabakangishije ko uwo bazasanga mu gace karimo M23 wazafatwa nk'icyitso cyangwa umugambanyi ngo bambuka bakajya gushaka ibiribwa mu mirima yabo, inyeshyamba za M23 ntizigire icyo zibatwara. Ibintu bavuga ko byabatangaje cyane bagereranyije n'uburyo basanzwe bahohoterwa n'ingabo zabo zishinzwe kubarinda. Bahamije ko izi nyeshyamba zabanye nabo kuva mu mwaka wa 2017 kandi ko ngo nta muntu zigeze zihutaza. Muri aba hari abahungiye mu gace kari hagati ya Uganda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, bahamirije iki kinyamakuru ko ku manywa birirwa mu duce tugenzurwa n'izi nyeshyamba za M23, bagahamya ko bazibonanye ituze mu buryo buhebuje, bakavuga ko zihakomeje zabakiza ubugizi bwa nabi, bahamya ko bagirirwaga n'inyeshyamba za FDLR ndetse rimwe na rimwe n'ingabo z'igihugu FARDC. Izi mpunzi zidafite zicira habe nayo kumira zikomeje kumirwa mu duce zahungiyemo, ariko ngo nta mfashanyo zihabwa. Ibintu bavuga ko nibikomeza bityo bazashobora bagataha iwabo muri Jomba, kuko ngo aho kwicwa n'inzara bakwicwa n'amasasu. Tuve muri Repubulika Demokarasi ya Kongo twinjire mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, iki gihugu kinaherutse kwakirwamo. Tubabwire ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yafatiwemo imyanzuro itandukanye, aho yemeje ko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ariwe kuva ubu kugeza mu gihe kingana n'umwaka usimbuye Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta wayoboraga uyu muryango. Mu myanzuro y'inama yabereye Arusha muri Tanzania inagaragaza ko Perezida Ndayishimiye yagejejweho intambwe zimaze guterwa mu kwinjiza mu muryango Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ubunyamabanga bwasabwe kubahiriza gahunda zose bukazatanga raporo ku nama ya 23 izahuza abakuru b'ibihugu. Ibibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byanagarutsweho muri iyi nama, nuko imyanzuro y'inama ivuga ko East African Community yagize Perezida Uhuru Kenyatta umuhuza muri ibi bibazo, ndetse ko hagomba gushyirwaho uburyo bwihariye buzafasha mu gushyira mu bikorwa ibyemeranijweho. Ni imyanzuro ikomeza ivuga ko inama yemeje kohereza mu buryo bwihutirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo umutwe w'ingabo zihuriweho ngo ahari zigarura amahoro akomeje kubiyanga muri iki gihugu. Uhuru yahawe gukurikirana urugendo rw'amahoro rwa Nairobi rwatangijwe hagati ya RDC n'imitwe yitwaje intwaro. Hanateganijwe kandi uburyo hazagenda hoherezwa intumwa zihariye mu gushaka guhosha ibibazo muri RDC. Muri ubu buryo Perezida Evariste Ndayishimiye ni uzaba ayoboye umuryango asimburiyeho Perezida wa Kenya Uhuru. Tugarutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bwo Dr Mukwege aranenga bihambaye imiyoborere ya Perezida Felix Tshisekedi. Iyi nzobere y'umuganga mu by'ubuzima bw'imyororokere wanahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018 ni Denis Mukwege yagaragaje ko diplomasi ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi iganisha igihugu mu makimbirane akomeye kandi ko ashobora kumara igihe kirekire cyane. Mukwege yavuze ko diplomasi ya Tshisekedi muri aka karere k'ibiyaga bigari yerekeza abagatuye mu makimbirane akomeye kandi igihe kirekire, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Ituri. Ni ibintu Mukwege yavuze abifatiye ku nkuru z'uko hari ingabo za Afurika y'Uburasirazuba zigiye koherezwa muri RDC mu gihe n'iz'umuryango w'abibumbye wavuga ko zihamaze imyaka isaga 22 zikaba zitaratanze umusaruro wifuzwaga. Mukwege yanenze uburyo Perezida Antoine Felix Tshisekedi yemeye ko igihugu cyinjira mu mikoranire n'ingabo za Uganda mu mezi 6 ashize, none akaba aherutse kwinjira
kwinjira mu wundi mushinga w'ubufatanye mu bya gisirikare ku rwego rw'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mukwege akavuga ko nta musaruro abona mu ngabo zivuye mu bihugu bitandukanye, ahubwo ari intangiriro y'akajagari kagiye kwiyongera muri RDC. Mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjiye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba uhuriwemo n'ibihugu by'u Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani y'Epfo ndetse n'u Rwanda. Mukwege avuga ko hakiri ibibazo bitarasobanuka birimo iby'amategeko azaba agenga izo ngabo z'akarere, inshingano, intego, igihe zizahamara, ibintu bitandukanye bimutera impungenge. Kuri we igikwiye ni ugukora amavugurura y'igisirikare cy'igihugu n'inzego z'iperereza hamwe no kurwanya umuco wo kudahana. Gusa hari abamwamaganira kure bavuga ko akwiriye kwita ku birebana n'ubuzima kuruta ku kwisumbukuruza mu birebana na politike. Mukwege yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018 kubw'uruhare rwe mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bihe by'intambara zakomeje kwibasira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashize imyaka isaga 30. Yanakunze kumvikana yikoma u Rwanda kandi anakunda gutanga inama ku mutekano w'igihugu cya RDC. Gusa hari amakuru avuga ko nta na rimwe arakomoza ku karengane gakorwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nk'abanyamurenge bitwa umusubirizo nk'abatagira umurengezi muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ari gakondo yabo. Muri turiho imirwano hagati y'inyeshyamba yaraye ihitanye abasaga 20. Amakuru dukesha ikinyamakuru pnews.rw avuga ko kuri uyu wa gatanu muri Ituri hano mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa RDC abantu basaga 20 rero baguye mu mirwano yahuje inyeshyamba zo mu mutwe witwa Force de Résistance des Patriotiques de l'Ituri FRPI ndetse n'abo mu mutwe wita Front Patriotique Intégrationniste du Congo FPIC. Ababaruwe mu buryo bw'ibanze bakaba abasaga 20. Imitwe ubusanzwe ibayeho ipfa ubugenzuzi bw'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Umutwe wise Front Patriotique Intégrationniste au Congo ngo kaba umaranye igihe icyusa cyo kwikubira ibirombe by'amabuye y'agaciro muri ako gace. Ibintu umutwe mukeba wo witwa Force de Résistance des Patriotiques de l'Ituri urakozwa. Amakuru yize bavuga ko imirwano yabereye mu busisiro witwa Tulabo ni muri teritwari ya Irumu muri Ituri. Intambara ikaba yaradutse bitewe n'uko iyi mitwe yashinjanaga kwibana amatungo mu baturage babo muri sheferi ya Walendu Bindi n'ahitwa Andisoma muri iyi weekend. Dusoreza amakuru yacu ku ngingo y'uko igihugu cya Somalia gikomeje guhirimbanira kwakirwa mu muryango w'ibihugu bigize Afurika y'Uburasirazuba. Perezida Hassan Sheikh Mohamud yabigaragaje kuwa kane tariki ya 21 Nyakanga ubwo abakuru b'ibihugu bigize EAC bakoreraga inama ya Arusha muri Tanzania, akabasesekaraho ababwira ko nawe nk'igihugu cye biteguye kandi bifuza kuza kubana n'abandi mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Mu magambo ye yavuze ko mu izina ry'igihugu cye bashaka kwinjira muri EAC, umuryango avuga ko ukomeye cyane. Mohamud yavuze ko bizaba ari inzozi zibaye impamo umunsi igihugu cye kizaba kinjiye muri uyu muryango bidasubirwaho. Mu myaka hafi 10 ishize igihugu cya Somalia cyashatse kwinjira mu muryango wa East African Community ariko ku impamvu zitandukanye ntibagiye bacyemerera. Perezida Mohamud yakomeje avuga ko hari byinshi ibihugu byo muri uyu muryango byafashije Somalia gukomeza kwema ndetse ngo bakaba babiha agaciro. Yashimangiye ko uburyo bwiza bwo kubitura iyo neza bagiriye igihugu cye ari ukuba hamwe nabo muri uyu muryango maze bagatanga umusanzu wabo kuko yizera ko babifitiye ubushobozi n'ubushake. Mohamud yavuze ko igihugu cye kiri mu bikize muri Afurika y'Uburasirazuba ko gifite hafi hegitari miliyoni 10 z'ubutaka bwo guhingwa, umutungo uhagije wo mu nyanja, amatungo ndetse n'ibindi. Somalia yatanze ubusabe bwo kwinjira muri uyu muryango muri Gashyantare mu wa 2012 nyuma yo kwemererwa kwinjira muri EAC kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kikaba gishaka kuba umunyamuryango wa 8. Imyanzuro igaragaza ko inama yamenyeshejwe ko igenzura urugendo rwo kwakira Somalia muri EAC riratangira, maze isaba inama y'abaminisitiri ba East African Community gutangiza icyo gikorwa akazatanga raporo mu nama itaha. Mushimire cyane kuko wakomeje kudutiza yombi andi makuru y'ikintu iki. Komeza ubane natwe.